Lava i le nei hoi vahenga o telefou o le tala mua. O le au whai uina i a whiutena inga sa whanga solo mai i le lua tausanga o mawai. E tu sai o ngā ruenga matotongi o tausi soifua, whapea i a whaatosanga, ma tangata whai ngā ruenga whisoaswani i matata whaale soifua malo loina. O le whaaiunga o le vai aso, lea na ioe ai ma ua talia e la whai ngā ruenga tusa ma le tolus furma le li maafe le a whai. Le sitanga e lua ma le afa pasene o la taututongi i le tausanga mua, ma leisi lua pasene whaau popo iai i lona lua o tausanga so. Whailo mai le ministaru se fua mara loina, Simeon Brown. O le marienga tu whaatasi le nei po o le collective agreement, o loo au ili nai le afa ale malo ma le matanga luenga i te tongi ma alauni o lau whai ngā luenga uma o loo au fia ai. O tausi soifua au pito maualunga o lātou tūlanga matutongi, o le afa au popo le tailua afe tā la i o lātou tutongi wha le tausanga, mai maua foi se lātou tino i tupe tu sa e tasi le afe tolu se lauta la, mo tausi soifua si nia, a e tasi le afe tā la, mo isi tausi soifua uma. Ele ngata i lea, ai o le asi tia foi mo isi alauni o le au whai ngā ruenga, e au fi ai le alauni mo awa onga whaapitoa o tausi soifua, lea o le ao atu i le ono afe tā la i le tausanga. Ua whailo mai e le whaalapo tonga o tausi soifua a New Zealand, le New Zealand Nurses Organisation, o le ngāruenga i so oi nei, o le amata lo lea o na whaatino, o le marienga e pei o na pasia e le au whai ngāruenga a le soifua maloloina. E sili atu i le tolu se furuma le waru wafe la o whainga o sui o le uni o te kata whai ngā luenga le soifua maloloina sa pālota i lea mata upu ma ua fulisia ai i na ia talia i le awha mai le malo. E to lua tangata ua maari liu i le waalele helikopter lea na pau i le tai au le sa i le maunga e ngoa o Mount Aspiring i le tonu o stasio ele tele whaasauina o le malo New Zealand, le National Park i le motu i saute. Whailo mai e leo na o lātou maua le ulua i ripoti e tusa o le whaalawelawe, pe tusa o le toe se fulu minute i le se fulu i le tae ao le sanafi. E le itele nisi whaamtalanga o ili na tu ina mai e tusa o le whaalawelawe. Aina whailo mai e le ofisa tūru tonu e wha tonuina ngā luenga la vea ai, le Maritime New Zealand Rescue Coordination Centre, o le whaalawelawe nei, ua iei nei i lima o le ofisa o leo. Ua whaia le ofisa e whengai ma le saonga le mua tangata i ngā ruenga le WorkSafe, i ani mōrianga e whaasanga i se kompani i le ai o Dunedin, e whaapitoa lea i le ngau CEO robots, ona o le whaalawelawe na mali waise tasi o ana tangata whai ngā ruenga. O aperilo le tausanga taluai, lua afe luas furulima, lea na mani wai le tangata i ngoa ia Michael Sherry, i se whalawelawe na tupu i le tonu o le whalawhai ngā ruenga nei, o le kompania i ngoa o le Scott Technology. O se lipoti a le WorkSafe, na tawai, e whapea ua uma i ala tu suenga na whaia i le whalawelawe, la lea ua mafua i o na whaia mōrianga whaasoli tu la fono, e whaasanga i lea kompani, ona o le tūlanga lama tia ai o lau whai ngā luenga mai ni manu anga tūnga a toa ma le awha ina ai o la lātou soifua. O le whaasalanga o pito māwalunga o lea soli ngā tūlafono e o atu i le tasi ma le awha miliona tāla pe a whai e wha mau nia e le wha masinonga. O le company o lo a fia le Scott Technology e whaapitoa i le ngau singo robots po o whaatangata fo i nei e ngā ioi ma whaiona lātou whaatinoina i anisi o ngā luenga whai. O ke topo le tausanga taluai na whaamautu i nā ini a lātou konkarate e tusa le tau ma le whaasafu ma le whaamiliona tā la e ngau si aini o loa mo tunu ue au fi ai Brazil whaapea ma le United States o Amerika. Ai o le masina na tenei sa whaalau loa mai ai i a le porkalame ele company e ta ua o le Destination 2030, lea e tau na si iti ai ma whaale leia na tupe maua, ma o i la wha inga i 5 se lau tolu se 10 miliona tā la i le whaai unga
o le se fulu tausanga ua savalia nei. Lua se lau se fulu lua miliona Tala ua pasia le whainga malo so whaatasi e New Zealand whaatupe ai mo leisi tausanga o lumana inai ia le polokalame maua fuai me ai mo tamaiti a onga. Whailo mai le minsta langolango a onga ia David Sāmoa o le atu mau pea le aisis winga o le polokalame le tausanga fau lua afe lua se fulfitu ai peitai iai ni swinga o fuafua a matau na whaatino le tausanga lua afe lua se fulvalu. O le tausanga lua afe lua se fulfa le ana a mata whaiai ni swinga i le polokalame le nei tufuafua ai me ai mo tamaiti a onga i tau mawhainga whaaititia vai ngā tupe whaaluina ai. O le teimi nei, tālua na whaia ia swinga, ua pau i lalo le tau o le mea ai tasi i le toru tā la limas fulma le valu sene. Whailo mai le limi stāia Sāmoa, ua manatu le whainga malo, toi whaapopo seisi tau sanga tasi o lea polokalame, o loo maua fua ai me ai le tongi e i lau auli mo alo mawhanau a onga. Ai o swinga ua whaia le whainga malo so whaatasi i lea polokalame ua tele ina whai tio ina malo si le pāti le Labour. Ma ua whailo mai le suiso upo le Labour mo mata upu tau wa onga o Tini Anderson a whaia toi tula mai le Labour i le teita inga le whainga malo o le a toi whaafo i le polokalame le nei i le tulanga na iei mua mai le amatanga. O le o whaamania e le malo New Zealand i le whainga whau o le a sui i ai le suenga o le tuspasi o le NCEA le o tele tausanga o whaonga i te tonu o a onga New Zealand. Ta ua se lipoti le wale sfasa laua New Zealand o le a whainga whau o le a awhi aini mata upu o le a whaamalo sia mo ta maiti a onga uma ato ai ma le whainga o suenga o mata upu te tasi fua i ai to mai manga waa au ina ai whanau a onga. O le li palemia ia tui sinave maulu matotua Christopher Larkson, ma le minstawa onga ia Erica Stanford, na o la whaailoina mai alo ia le whaai unga le whainga malo so fantasi i le astona aina tenei, i le pitanu o orewa i au kilani i mātu. Lua ia tusi pasi fau o le asui i ai le tusi pasi o lo i nei o le NCEA. O le tusi pasi mua o le a taua o le NCE po le New Zealand Certificate of Education le o le asu e aita maiti o le tausanga se fulu le lua. Ai o le tausanga se fulu tolu o le asu e la tau mo le tusi pasi fau o le ataua o le NZACE o le New Zealand Advanced Certificate of Education. O mati o le tausanga nei, le ana fola mai ai le whainga malo so whaatasi o le a iai se whainga fau o le a sui ai le suenga o le tuspasi o le NCEA mai le tauna whaatino ia lea whainga fau i le isi lua tausanga o lumana inei i le lua afe lua se fulma le valu. E isi mata aupu tau upu whai o malo. Ua whala wai tele mai le teitai o le pātia le New Zealand First, wa wasa manaia Winston Peters, ia se lato whainga whaavai fau e whaamalo si ai o na le Tala, e a vea masui awai o le whaaputu ngā tupe o le Kiwi Saver, ia pepe fau uma o le a whananau mai le tonu o New Zealand. E le ngata i lea, ai o le a maua foi e pepe fau uma nei, ia le tai awhe tā la mai le malo, e amatai ala tau te ngā tupe o le whaaputu ngā tupe le nei le malo o le Kiwi Saver. O leisi polisi fau o le New Zealand First, sa whailo mai e lona teitai i le whai unga le vai aso, e awhi ai le toe whaatawina mai lea e le malo New Zealand o le whale tupe o le Bank of New Zealand, ma tuu whaatasi ai ma le whale tupe o le Kiwi Bank. Ta uewa wasa manaia le mana o le lātou pāti e toi whaatau mai le BNZ, mai le whale tupe Australia, le National Australia Bank, lea o lo lātou pūlea i le teimi nei, o na tu whaatasia lea ma le Kiwi Bank, ma whaai ngoi nai o le National Bank of New Zealand i le lumanai. O isi vaenga sa whalau i tele wa wasa manai e lana saunanga i au kilani leo san nafi, sa hawhi ai fuafuanga le New Zealand First,
mo mata upu tau fe malanga inga, whaapea ia le pulea o le super mo te ngata mātutua. Na ia whaitio ina malosi e fo i le partia le Labour, whaapea le National, ma le partia le Act, ona o le whenga inga tau e whaatau inga, lea na sei nia lata mai nei le wā ma le malo o intia. E manatu wa wasa mana ia ma le New Zealand First, o le whenga inga, o le a CTI da whainga o tangata mai intia e malanga mai ma o onga ma whainga luenga ai i te tonu o New Zealand hei. Sa ia wha ma whaina fōi le matuate e na e lana pāti o ni suinga e ono whaia i le super i le lumanai. Whailo mai en na whiliwhilia o le Lisa Veva Minsta i se whainga malo te luai e le National o Alfred Naro e whai mo sui tau wale New Zealand First i le tu malo Glendine. Ai o Stasio foi pule o loo ye nei o le New Zealand First o David Wilson o le ata wa o ye le tu malo Henderson i le palo te tele i a Novema. Sai longa o na tumu le nu o Raglan i le tu malo le Waikato le whai unga le vai aso i tangata na nolofi atu i ai mo le fia mai mo ina o le tau vanga wha le vau malo o wha se enga i ngalu o le sami po le surfing. O le neitau wanga tele o le Surfing Championships o te teimi mua le ua whaia mai ai i New Zealand hei. O le sforile na amata whaanga solo mai ai lea wha moe i le whangaloa o le Manu Bay i Raglan e pei ona whaafoe ma whaamao popoina e le whaalapo tonga o le World Surf League. Sa tu whaatasi ai lea te wanga te le whaale wao malo i a vaenga o li whapea ma le vaenga o te Maritime mai to tele tangata i longa i le neila ta longa o le surfing mai tu es le lolangi sa ma whai ona malanga mai matau wahai. Na whailo mai e le pulenga o le ai o Raglan i a le tele o i tū le lei mo lo lātou ai na maua mai le lātou talinga malo i le atau wanga tele. Mai o lo tālusia o le awha awo pēo na whai mai ai i a le atau wanga i le Waikato i le lumanai. I tālonga la kapi liki sa mata ina le manu malo le Warriors a New Zealand o po i le la tālonga ma le awa le Brisbane Broncos i le malayo le Suncorp Stadium i Brisbane. O ayo le tālonga i pei ona sila ia i le TV whaasa furua le Warriors i le se furufitu a le Broncos. Le au lea o lo umia le seumpini o le NRL mai le tausanga taluai. E taua ia le tālonga le nei mo le Warriors, le asa atūranga luatu i le aua Penrith, i le whaasalonga o awa le taamirusanga. E le ngata i lea, ai sa ngata mai le tausanga i luafis furwalu, ona malo ai le Warriors i se tālonga i le malai leo le Suncorp Stadium, po o le malai o le au le nei le Broncos. E tālonga soccer, o le awhai mai i New Zealand nei mo le teimi mua, le Grand Final o le taamirusanga soccer i le vaenga o le i o le A-League au Setalia. O le au o le kalapu soccer au Kilani, lea o le a tali malo ai i lea sua ngā fusi i le astona i asau nei i lono malai o le Mount Smart. Na malo le au au Kilani i le au Adelaide i le la semi-final i le astona i ai e wha i le tasi, ai malo le aua Sydney FC i la semi-final ma le aua Newcastle Jets e wha i le lua. Ai i le tamirisanga o le tūpāta mai tai na toe taliu mai i le lau mua i le fiafio la Sanafi le aua ta mai tai o le Phoenix le asa asu e fusi ma le aua le Melbourne City ma whaia i nai i ai e tolu i le tasi i le po o le astonai. O te teimi mua lea o ai i le Grand Final se au o le Phoenix, talu o na whaawaina le kalapu soka le nei o Wellingtone i le se fuluiwa tausanga ua mawai, ai whaatoa lima le nei o tausanga, talu o na iai i le latou aua tamai tai. O le whaai unga leo telefau.